Ырак Смоленскай короттан дойдум жунугар гаддабин теддем. Саңаза керестак битигер улага кирбитнен баргытына гаддалибин. Онна хамы өрүлага ден. Тренером Осипа Николаевич, онна кини брата Аликка Сидоров аттарынан зала аттамыта. Билигин саңазалга жарыктана этчиле хаджар уолттарга баратта бытыга ситихилери. Кытаатан жарыка түппекка жарыктанын отчога ситихилак болуккут. Баргытыгар өссө төгүлегарда. Бүгүнгү күракка ким белемнак, ким кыйга жулурдах ол кыйдын. Күндү бир дойдулактар бытын саңа зала халлы бытынан Ирак Калининград короттан агаддаливет. Онна биһиги бастыгы тенер быт Сидоров Осипа Николаевич кини брата Аликкан атынан аттамутанан үйөлөн турабыт. Барыгытыгар агадда ситихилери. Онна бүгүн күрәккә ким белемнәх ол кайдын. Күндү бир дойдулактарым Терестах нахилиен алыктактара Анатолий Васильевич, Осипа Николаевич. Румыния сирттан агадда тердебин. Бүгүн тарабит өскәбит Терестагым нахилиегер. Спорт зала халлыбытынан үйерен долгуян туран үйүнен ары багыстары алыктактары спорт саңаратчыларын бисирактан агаддалибин. Элбакытчат стунан отмунактык жарыктанды. Спорт биһиген нахилиек битер барыт түнан улханны сайдай денеринабин. Бирге тустубут, бирге улаппыт улаттар бар багарабын. Бари бирге түмсүлактык тарабит олорор нахилиек битер өрү камера кини сайдарын тугугар түмсүлак болуу. Онда бу 16 чыгыладыгар болбут Европа чемпионатыгар бронзаны четиштим. Бу ситихибин аныбын бастыкы меген тустуга көбөргө келербит. Тустуу приемнарын өрөпбит. Мен карам бит бастыкы тренер бар. Сака республикатын физкультурага, спортка туйгунугар Терестах нахилиеген бочоттак олуктоогор Сидоров Осипа Николаевичка онна браты Сидоровтар аттарынан зал аттамытынан өрүбин теддебин.